ki khubor ki babnya Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ulayawer ya kirustat sains bantre halor ki kam ki balak ban pendap ki jingdon kam keri habakran hakan ki sngi sedang jong jingelang Indian Science Congress ke basis Pak Prah Nagpur lang ba video conferencing ula ong bagi rustak sayan gide bantre ban lap ya jingla pathamai khnang ban la ban pendap ya jingdon kam keri ya ke boarding umuri ula ong ru ba jingkiu jong ki jingi simbenta ki kenthei ki penpau ya jingkiu ya ke hakim lang salang bat ke science Mori ulang ba ki jing tip ba teknologi kala ban lam ya keri syakliar. Menteri Rang ba kami keliau Konrad sang mau lepli perdai ke benta benengkong jong ke Ganal Hydel Power Project. Kumbah nyu ponsan megawatt unit jong ke RPR ponsan megawatt Ganal Hydro Power Project ke hap hapo ke benta benengkong. Kini ke project kelai kenduk shibun ki jing penslam naduk belapun ya ka ha usnam arajan reu bat kaladon ru kejingkiu jong kejing penlut na kalai spak san penuri kelur tingka syakasan spak nyu kelur tingka lapan terekam yang kini projek haci bragre kebajengai kebakasan kilometer natura kini kendai ke hydro power project kebanengkong tam hari lom garo kejing penmi boarding kelalong kebasitam hari lom garo khamtam hagib naik telang barang rengkyang bat kejing petre yang kini ke projek kan la ban pendap kejing dawa boarding. Sure that with the inauguration of this project, the augmentation of the overall power supply will go up. Of course, there's a lot more to be done in order to ensure that we are self-sufficient. But this is also one step forward to ensure that we move towards our goal of becoming self-sufficient in our power generation. Keseng National People's Party kan sepenlong yak regional conference bat jingelang pat ba banyak jingkershan hakan election shaking dorba thau anyam senam arajar arpulai ka regional conference jong kerilom khasi en penlong hamban puluh haga khat arterik ukela lengkot keseng kan sepenlong yak regional conference harilom jentia bat garuk hamhadin hakan regional conference ka banlong haslong an sawan management de kinong ilam na ki benta beper ke jelah rengkat bagi jing don lang presiden ke parti Konrad ke sangma lembat arngut ki national vice president uba presiden dan song bar uba snya bhalang dhar ki don ketua ni ki mat hak manifesto ka ban sepen mission an saya keren hakan ke regional conference. Menteri Ketnat PHE ba renek ton lang dok tengkhar ulah thung mau nong rim jong kanong po Greater Water Supply Scheme na kabenta ki arputlikisnong hapo nong po. Kini scheme sam lamang haga jinglot ka bakot syaka sispa lai po new way klor tengka da ketnat jong kejal syakti. Lakmi lenti ba kani scheme kan la ban weng ya jing kerdo hakini kisnong. UMLA kanong po ba mineral bonds baru MDC ba balajit rani rengkat bat ki he ketnat PHE kle don lang hakini ka program. Ni ai kublai lang ya I Umar NSPN Baik Kuna Penteri Ki Cibur Kilong Ying Ki Belai Jumut Doi Dan Baik Jom Kena Kiski Membangun di Kasus Kedai Namran Hagajing Ya itu di Por Kilong Ying Kila Nangbun Kilong Senong Kila Nangbun Senong Kila Nanghe Kata Kali Kisih Syari Kisih Kiustet Jom Kilong Senong Hagajing Kidong Kitai But kalau penlong ba Kanada mesti kerdu. Kan nompo hi kedai ka wei negi jaga kiba kerdu masa biasa nompo nompo malino. Sebenarnya hadap kata-kata hakaba gila poin kita achievement big achievement hakaba ko statement ngin sa poin gila poin na dalam sa wal malah hentai the most probably gila poin 100% hakaba in terms of scheme sanctioning on the GTN. Nanti, whether I deserve to get the credit, but I want to tell you the fact that with regards to the GJM implementation in the urban areas, I have really worked hard. UMLA kasang NPP na Pulbury constituency USD as matur ula ina ya kam MLA mentakasni ula pha ya kasithi ina kam sha ulam phang yeng dor bar thawan ba met ba lengdo Lakmi lenti bon select penyesno bat kaseng Trinamool Congress.
Kamhashwa ke NPP kala penmenai kerteng jong uiti mondal kumu kertong jongka napulberi ha kajaka USG Esmatur. Ka office jong district election officer kala penlong ke jinglang bat kin thok khubor halor ke election checking dor bar thawan hausnam arhajar arpulai. Hagan ke jinglang lai kren halor ke mat bayadei bat ke jing mi khubor ke jing penna bat ki khubor bahab ban siu nalor ki wei laban juru halor ban penyadai bat ka an hakari bat hakanu kerukam ke khubor kam dei ban kta ke jinglong ubreu ke burom bat ka niam jong kita ki bapet ni pule yaki la kenturu yakin thok khubor ba kin amsha yasha liang yano henrei ban trei hak ke jinglong jiman ke simnang shlong kalong ke jingshet kalong khasan pun degree Celsius bat jing kreat kalong san pun degree Celsius ke jing singam kau hau kalong nyup lai nak spa mestep bat nyup saw nak spa jan mit ke sunmneng kala bandum lo haikat tu ni ki jakah haswa bengin penkut no ni penkan mai pi bagian ni khubor nalor ke pi television pilar ban page live ha ke YouTube channel jong news selong nak bentai khubor memang nak sngi pilar ban page ya ki khubor jong news selong ha ke Instagram Facebook bat Twitter Shuaban pois aku bukan jong khubor ni page biang sesi ni mat pakang san Yawer Menteri Nang Badu Keri Narendra Modi Keri Ustaz Sains Ben Penlang ke India ke balak Ben Krishan dalam dia lambat ke jinglah bertemai Beli Perdana Menteri Nang Badu ke Meklayau Konrad ke Sangmai ke Bentar Benengkong Jong ke Ganal Hydel Power Project ha Cibragreg West Garo Hills District Tung mau nong rem Menteri Ketena PHE baran ikton tongkar jong ke Greater Water Supply Scheme hanong po. Bat ino akan memilih keseng NPP na Pulburi Constituency SJS Matur unai punya snok bat keseng TMC. Te perlok ketung lepas ko pokok jong tu ko bor jong im ta ga janmit hadu mini sembiang pi la sha ke sungi khublai